media friend dong no kini kaisa kok kucarmang जों बिशेष के मासाका जों तो साइमनो चिनी तनई ताखु चिनी गुरुपद बाई राजीव देबर्मा बरो आसाम बारी विद्याबिलनि बरो नाव एकदम बदर बायको खाजाक आं बनरो थांखा चिनी बेलेकने कपाल खामबिया हमनो बरो बिना दुसै पर कोनो सामं खामबिया खायमा गरै फियाबा बरो बदर गान्दार दंगो तेबे जों कांगे साइमाखा बरनि खेतो ताकन बरन खेतो आयं फेंसिनो पारो इंडिया निकलायाबो किंतु फेंसिनो पारो पर माजे माजे आरो फसल फ्लाइलेयो खेतो फ्लाइलेयो हागे प्राय मागे थांगै दंमानि किंतु आ समय हठात थायै बरनो बांलादेशनि बिडिआर बरदम फाइका किंतु जों साइमाखा बरखने कोनो प्रूफ करै पर सामा खामे खायमानि अब कुनो बरनेरो प्रूफ करै आफानो बरनि दुसंकाय बर बॉर्डर क्रस खायमानि अब निने कुनो बरनि बिजा ना जागिया अब सबते बरनि जायांखा फियाबा जों खनागा अब हायके थांफानो 3 मास बिसिङाव बर योगु अब का आइनि मते जों खना माने आइनि मते 3 मास केनो बर योगु फियाबा बरनो के बचनाय क्रिखा बर 11 मास माकाटे 11 month अब बेलेखानो कपाल हांदियांखा फियाबा जों अनेक चेष्टा खायबानि बिसिंगो जेराव साइमा खाना आंनि डिपार्टमेन्ट हयते आंनि जे 3-4 बार चिठि सुइखा आंनि ओरदम डकुमेन्ट दङ जोंनि हाई कमिशनार अफ इन्डिया टु बांलादेश बिक्रम देराविस्वामिनो आं 2 बार चिठि सुइखा तामखेबा आं बिसि इन्टारेस्ट नामा हंखाय अब आले एलेकानि बरक लायो आसाम बरेनि 26 नम्बर कन्स्टिट्युसन लायो आं बरनो चिनिबो ते बरन परिवार गोबां मानरो फाइखा अब आं बेलेखाने खानांखा बरन 2-3 बार आं चिठि सुइखा चिनि हाई कमिशनार न आबर बिसिगो आं बेलेख हामबाय मारनाय खरसा आनि बंधु चिनि जेरा फाउन्डेशन नि सेक्रेटारि मुसाहिब आली बो आं बाय दाउ दंबो बबो बेलेखनो साक्टारखा बन बिसिं दै जों अबनो जों सामं खायमाखा चिनि जेरा फाउन्डेशन नि सेक्रेटारि मुसाहिब आली बो 2-3 बार थांगा बांलादेश थांगै 12 उकिल ब्रंखा चिनि एडवोकेट कमलेन्दु दास आरो मौली वाजानि बो चिनि उकिल जों बनो ब्रंखा तै आरने बिसोर चिनि एमपि डॉक्टर अब्दुल साहिब मौली वाजानि एमपि बनो जों बनि साइजो जों मानखा आंनि जेबो अनेक बार कक साखा तै चिनि मुसाहिब आली बो थाङै मालायखा तारन डीसी नाहिब आसाम डीसी मौली बाजार बयबो जों अनेक कक सालायखा बरन बिसिं दै बरन जों फियावमाखा ताबो जों ब्रनमाखा बराव फाइसिनाय पहिला वाइसा फाइनल कक दंमानि 3 तारिख अक्टोबर किन्तु आफ्रा बाहायनो जों तमालिया अब चिनि होम मिनिस्टर हते क्लियरेंस माया चिनि मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स और दिल्ली नि आरे परमिशन नांगो आहागै आब बर फाइमालिया गताबके जों क्लियरेंखा जों होम मिनिस्टर हते परमिशन माखा जों चिठि माखा होम मिनिस्टर हते ते बांलादेश नि हते जों चिठि माखा फाइने 12 तारिख दिसंबर अब कन्फार्म मंखा खना बर फाइसिनाय ठीक बरनो 10टा समबर सारनाय जों बर जों 12टा समयो चिकनचार फांसन खायो जों कयला सहर जों बरनो वेलकाम खायनाय आबं जों दाबो रेडि दङ आं जत डीएम नाव सावखा कयला सहर डीएम ते खयनि डीएम बरखनो ज खाय दङ हेल्प खाय दङ खना ठीक 12टा समयो कयला सहर जों थांनाय बरनो जों राजीब बाय गुरुपद जों तय फैनाय अरबि सानाक्लायो जों बिशेष भागे आं दिनै हामबाय मारो दिनै आंनि बंधु ख्रक्सा जेरा फाउन्डेशन नि मुसाहिब आली बो अनेक चेष्टा खालायखा आं बनो बेलाय हामबाय मारनाय बनि बिसिं दै जों अमहाय दिनै काम सक्सेस संखा हाय हांखाय तैबो बिमान मान खामो जों साइमा बांलादेश नि के बुगुरै आरो बरन आइन कानुन आलादा बर इंडियानि आइन बेबर चलैया बर निजिनि बर आइन आरो नियम कानुन दं आबंगै जों बनो तिखौना बेलाय दोखा आबंगै आं जत्तनो कयनाय
जों गोबां media जों नुखा गोबां आलादा आलादा कक सालायो फियाबा आसल जों ककना मा सालायनाय बिसेसके आं दिनै मौलवीबाजार MP दिनै गांना कक सालायखा बहुत जों बेले हेल्प होखा बुंबाय I really appreciate and give my regard to our MP Dr. Abdus Sahib MP Maulibajar for his initiative, for his contribution. I'll never forget. And especially I also would like to thank the DC Maulibajar, Nahif Asan. He also have done a lot of performance regarding these issues. And also I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart, Advocate Komalendu Das Maulibajar. He also helped us for their release. Therefore, I, on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jara Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our two Indian national, Rajib Debbarma and also Gurupada Debbarma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Maulibajar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place. And I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him and in Khwna. And also I give thanks to the DM Khwna, Phiyokjaksinai. He also worked very hard for these issues. And also DM OS. Both of these DM OS and Khwna DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. But I am glad to have my table. Chini kabang macini orang ni NGO rok, kabang macini borok hai no, borok bang surika, te borok bang sam khai kya. Ang sajung ya, se kabang macini ti prasaro hai no, jotono khanangjak, dokonangjak, tamang khai, sing saima Rajib bai Gurupada, borok kuno sam hamya klaiba kri, borok kuno criminal activities baniau kri, borok suja borok kaham, tamang keba, waisu borok bodar tongma ba, borok waisu fencing paring thango, apun borok dus, tiaba. Oh sahabat kom hai anggo, sudah borok cimia, jauh borok border kinar tongai rok, borok thang phang lai tonglai, pihak adro borok kepal hamia, borno aran bidia rok, borok rom jang thangka, borok bagi jeng kepal ham noh mano, cini cesta bai, te cini ani borno mano cesta bai, te jang sampai marunai cini Bangladesh High Commissioner India ni Bikram Dorai Swami, borok personally ang kau selaikia, tebana cici busuikia, bob haino, boni contribution butongo. But I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Dorai Swami for his contribution and for his performance. Thank you very much. Hambai. Khwna ni Chatlapur checkpost, Khwna ni checkpost ho. Ada जों kaisa cikon सा फांसन खालायनाय आरो आंनि थांनाय ते दिनै SP Khwna SP थांनाय ते DM दिनै Phiyokjaksinai DM बाव थांनाय ते खवायनि DM बाव थांनाय खानांगौ ओमफ्राय अबायफ्राय जों ते दिनै पुलिस प्रशासन SP DSP फोराबो थांबायनाय ते बांलादेशनि बाहायनो आं खोनागारनाय DC ते आरनि local SP आरो delegate Bangladesh ni beberapa fainai, fayi sengkaca aro cikon fanggang fainai, exchange fainai. Apa kaisa cini mari, cini the both country Bangladesh and India ni je somporko apa tu ibu kahamung nai, boleh bagi sengkisa berono fanggang fayi, sempurna kita give berlainai, arni MP rono arni DC rono, angle mani pai tongka, cini tiprani traditional, cini risharo, kete cini botol, bamboo botol, angle pai tongka, berono kita sengkisa give beronai. Arni Maulibajar ni DC dan MP rok thaikankai sempurna kisa berbaising das sini somporko kahamuna bagai sempurna kisa gibrau nai hambai.